Kajing Ialehkai football Umsning kabala penya dak seng KSU Umsning circle menta kala poi ha kajing kini banyo rung sya kajing Ialehkai final bat banyo ra ya kenam la du kajing Ialehkai semi final jong ketika lumpung kanlong lasai kasngi kata hak at artrik ulber arhajar apsan kaba anya khun hapdeng ke Bhoi United FC persya ya ke Lamare FC kani kajing Ialehkai kan sedang hak por shibaji no paisngi kinong penya kila khot berwer ya kipat ba Banwan Sakhi, ya kata kajing Ialehkai. Wan Christian ha Madan ban pendap football Ialehkai kamba krau mapi wat klet ban kan mau ningkong na Madan Synod hanne Ialehkai thong thong jong ka sen KSU rengkat ka sen ka ken tu samlawat ngom ha udrok Wat len katu katok Wan hamadan pek syaki Kiwe Ialehkai Lasap kipenti KSU kaong Syarut bujing sniu Ialehkai bapin long breu Maca perang Kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi han Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop phun hau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Rainbow of Sound Music Academy kepada Shillong mau berhiri Bhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri. Hakas ngi sajan adu spau beje main step, adu sau beje janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki adu nyau senam cheneng, ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakan ek music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kan ek music school ke jupunya street performance pergi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakan ek music school ti parlok baro wan lompat slam wan ban syem ek admission hakan ek music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai